nubwo adatanga umubyizi ariko azana icyo bita umusa. Turi abagabo bo kubihamya. Ndi umukwiziniye, niyo domene yanjye, hose biranga. Muri Eterisenke barakanyima, muri Keke barakanyima, aho ntagiye ni muri Garisenke biranga, mu Kiyede biranga. Iwacu babaye ba enjeniyeri bakomeye, bakanyizeza akazi ejo najya ati ntako ejo uzagaruke. Imyaka 7 irashira, nako mu rugo ndakabura, ariko napfukama kambwira ngo mwana wanjye hari icyo nzakora. Ibibazo biravuka. Twabaga muri korali, hari batsinda tugira korali yitwa Batoranijwe. Korali yacu ari korali y'abantu bajegeye, babakene bajegeye, bumagatanye. Uhereye kuri perezida wa korali yarajegeye. Baza perezida wa korali batese hari umushyitsi watumiye, mubaza gahoro. Wa mudamu kumbi ari muri network aziri hejuru, aravuga ngo wivuga ngo hari umuntu wantumiye, ni Imana inzanya ahangaha kandi numye ku bantu babiri. Abaraje akoze kuri perezida wa korali. Imana yavuze ngo iguha imodoka iguhe na kadasiteri. Bakoma amashyi. Umuhanuzi abankoza ati Imana yavuze ngo iguhe akazi keza gasobanutse. Abanoshana baranoshana, tinakubiye dera kabuze, nakubu security byaranze, nabyaye nibyo guteka buzahabirisha. Nge ndi umukwizi no mu rwego hejuru, yabuzahabirisha azabikura hehe? Mureke mbabwire banyamasengesho ngo amaguru yanjye yarajegeye, dore iki sirimba narabyinye nubwo amaguru yajegeye, ndabyina tu. Baba we, mfite igikweto cyabutini nakozemo ingozi, nta siraje nabonaga nacyogeshaga amazi. Njya kwa perezida kwenda bati ibintu Imana yavuze irabishohoje. Orenfor uriyo yitwa Arabiye barampamagaye. Uzi ko bampamagaye sha masiraje mpanagura, kuko nakimenyeje amazi nahanagura ahubwo kikandura, kuko nakimenyeje iki amazi. Ndo ndamanuka no kuri Etegesirwa, twabaga hano Gacuriro, ndakase kuri rompowe mu mujyi kuri Sete Famille no kuri rompowe, sanga inote y'ibihumbi 2 iryamye mu muhanda. Umuhanda n'uw'abanyarwanda n'abanyamahanga, kuki batayatoraguye? Aho nakweme inyigisho ivuga ngo hari ibintu Imana irangaza tukabaho. Hari umunyamakuru w'abantu barahari yitwa Silvanus Karimera, n'ishami ry'Igiswahili, aranyitegeza ati Kado ko tagiye muri pause, nabwo ati ntacyo njyanayo, tereka ndebe mu ikofi. Asangamo icyatanu. Kadogo se muri Kigali hano zibaruri icyatanu, ndabwo ati ndahazi yana. Uze ko munsetsi yo muguri inyanya zibimene hano haruguru muri kagasoko, izo ko munzana aho ziherereye mahayubewe. Yunyikije musabira umugisha, mavuta mbasanga nyangereho nanyomvanye wacu bagire mu izina rya Yesu. Maze iminsi nzi ko nzaza aha, uyu munsi nafashe umwanya wo gusenga, sengera iteraniro. Mperuka iwanjye mu gitondo niriwe mu misozi hejuru y'ingiyi y'Izanduba, ndimo kwinginga Imana, mhendahenda nyinginga, ndabwira ngo Mana jya hahandi nagiye muri ya ministeri, nasanze bakunda ijambo ry'Imana, wampaye ijambo mbashyira. Ndashimira Imana ko Imana yampaye ijambo mbazanira. Haleluya. Ijambo Imana yampaye kubazanira rifite intego igira iti kwirwanaho. Gusenga n'ukwirwanaho. Gusenga n'ukwirwanaho. Dusome igitabo cya Esiteri igice cya 7, turasoma umurongo wa 9. Igitabo cya Esiteri igute tuhagere igice cyaho cya 7, turasoma umurongo waho wa 9, twumva iki Imana ivuganye natwe mu ijambo ryayo. Abahageze dusome. Haravuze ngo maze haribona umwe mu nkone zakweraga umwami, aravuga ati ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50, Hamani yiteguriye kumanikaho Morodekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati aba ari cyo mumanikaho. Munyemeye tusubiremo. Maze haribona, hari Imana ibona.
maze haribona. Umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati, ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Moridekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati, abe ari cyo mumanikaho. Duhindure urupapuro rumwe mu gice cy'9 umurongo waho wa 16, dusome ayaho gusa. Igice cy'9 umurongo wa 16 ayaho aravuze ngo, kandi abandi bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho. Amen. Kandi abandi bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho. Amen. Ni Imana yampaye abakunzi b'ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego igira iti, gusenga n'ukwirwa naho. Tega amatwi. Niba ari ikintu kivuna ni amasengesho. Ndagasubiramo. Niba ari ikintu kivuna ni amasengesho. Ariko niba ari ikintu kiryoha nanone ni amasengesho. Mu masengesho tuhumvira ijwi ry'Imana. Mu masengesho twahageze Imana ivugana natwe. Iyo twageze mu masengesho Imana iduha amasezerano. Imana ishimwe. Amasengesho iyo twayagezemo Imana ivugana natwe. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Gahunda rero igezweho irwaneho. Ujya kumva umuntu aguhamagaye ati, mukozi w'Imana, mfite ibibazo byancanze, sengera. Icyakwereka uwo nguwo uhamagaye ibyo afite. Yewe mushumba, sengera, afite ibibazo. Nubwo biri mu nshingano yuko agomba kudusengera, ariko nawe wakwereka ibyo afite. Yewe diyakoni we, senga, afite ibibazo byakomeye. Oya, nzanye ijambo rivuga ngo irwaneho. Nzanye ijambo rivuga ngo irwaneho. Gahunda ni ukwirwanaho. Ibyo byakunaniye kucyo bikorera abandi. Irwaneho. 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 Ako nkosora gatoya, zana uruhare rwawe, urahasanga ijambo ryitwa nkunganire. Ndafashijwe. Zana uruhare rwawe mu masengesho, urahasanga ijambo ryitwa nkunganire. Inkunganire izava hehe? Korari abarinzi intego ikaririmba, harimo nkunganire. Uyu mubyeyi duhaye ubuhamya bw'ukuntu Imana amuhaye perime, aho harimo nkunganire. Mushumba naduhaguka akatuganira ijambo ry'Imana, harimo nkunganire. Zana uruhare rwawe, uzasanga nkunganire irahangaha. Imana umugisha mu izina rya Yesu rero. Zana uruhare rwawe. Inkunga y'amasengesho yararangiye. Zana uruhare rwawe mu masengesho, urahakura ijambo ryitwa nkunganire. Bibiri twereka abantu basenze birafata, biremera. Ni Abayuda. Mbibutse ko umwami witwa Nebukadinezari yateye igihugu cya Isirayeli. Nebukadinezari yayoboye ibihugu 127. Arangije anesha Abisirayeli. Arangije hari abantu yanyazeyo. Yanyaze ubwoko bwitwa Abayuda. Abayuda abari bayitwarira bonyine. Mu miryango 12 yatwaye umuryango umwe witwa Yuda. Bene Yuda nibo yatwaye. Abandi arabihorera. Ni nkuko waza mu itorero ugatwara abanyamasengesho bose, hagasigara baza muri misa. Abanyamasengesho bagiye, hagasigara baza muri misa saa 3. Amaze kubanyaga bajyanye, abajyana muri bya bihugu yayoboye. Abagejeje abakorera ikintu kibi, arabatatanya kweri. Bamwe bashyira higiyo, abandi higiriya, abandi ruguririye. Imbaraga z'Abayuda zose arazirangiza. Uwo ni umudayimoni witwa rutatanya. Torero, nimubona hari umuntu twasenganaga mukabona koze ibyaha turamuhagaritse. Nubwo tumuhagaritse ariko dutakaje imbaraga. Nubona hari umuntu Mose rimwe mu iwanyu ukabona kwiyomoyeho arakwanze, utakaje imbaraga. Utakaje imbaraga. Amaze kubatatanya, uyu mwami Nebukadinezari aratanga. Haza abami bajya muri 6 bagenda batanga. Haza umwami witwa Ahasuwerusi. Ku ngoma y'uwitwa Ahasuwerusi hari umugabo wari ukomeye witwa Hamani. Uyu mugabo ngo yatambukaga gusa abantu barapfukamaga. Uyu muntu yari akomeye.
mbibutse ko mu bayuda banyazwe hari uwagiriwe icyizere, aratoranywa, atoranyirizwa gukorera ku marembo ya hehe y'ibwami witwa Moridekayi. Abantu benshi bazi ko Moridekayi ngo yari umuzamu. Oya, nta muzamu ukora ibwami. Ibyo mvuga ndabizi nabibayemo. Nta muzamu ukora ibwami. Yari umugabo ukomeye, Imana ishimwe. Yari umusirikare aho ngaho. Hamani atambutse bapfukamye, we ntiyapfukama. Ngo adapfukamye, bagenzi be ngo kuki udapfukama? Ntubona ko bose anyuze aha ngaha? Iyo anyuze hasi barapfukama. Ati ko ntabimenyereye, ko namenyeye gupfukamira iriya. Kandi wagahunguwe, ubu burokore uzanye aha hano ntabwo bukora. Tunubwo ubwanyu budakora, ubwanjye burakora. Hamani uko atambutse bagapfukama ntapfukame, kugeza igihe Hamani abonye ko Moridekayi atamupfukamiye. Ngo arangije ararakara, agambirira kuzica abayuda bose. Nyirabayazana ninde? Ni Moridekayi wanze gupfukama. Iyo Moridekayi apfukama ntacyo abayuda bari kuba. None kuko yanze gupfukama, azaniye akaga sosiyete y'abayuda bose. Hamani asanga umwami Ahasuwerusi, aravuga ngo hari ubwoko bw'abayuda bwatataniye inaha, ni abantu baje kera, abo bantu barasuzugura amategeko yacu y'igihugu, ntabwo bayitaho. Wanyemerera tugashyiraho itegeko rivuga yuko aho umuyuda aherereye ari ukugomba gupfa. Njyewe Hamani hari umubare w'impiya nzatanga ujya mu bubiko bw'ibwami, ariko abayuda aho bapfa. Umwami yumvishe ko bahari kandi basuzugura, aravuga ngo ndabyemeye, abo bayuda bagomba gupfa, ariko Hamani izo mpiya zawe uzigumanire. Umwami ngo arabyemera. Amaze kubyemera, bashaka impapuro ngo bandikire ibihugu byose yuko abayuda bagomba gupfa, ariko bashaka impapuro Imana ireba. Bashaka abazandika ariko Imana ireba. Umwami azisinyaho ariko Imana ireba. Yemwe ashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye na kashe, ariko nubwo abishyizeho Imana irabireba. Izi mpapuro bazohereza muri bya bihugu byose, zigerayo bivuga yuko aho umuyuda aherereye agomba gupfa. Iki yari yateguwe n'ukwezi kwitwa Adari, nako kwari kuzwi ko ariko abayuda bagomba kuzapfamo. Bibiliya ivuga ngo Moridekayi amenye ibibaye, ashishimura imyambaro, yambara ibigunira, yiyorera umukungugu mu mutwe, yiyoreraho ivu, kandi abikorera mu marembo y'umurwa ahantu bita Ishushani. Uwitwa Hataki aba aramubonye. Hataki ngo ariruka asanga Esiteri, aravuga ngo Moridekayi sinzi ikibazo wahuye nacyo, arimo kwiyoreraho umukungugu, sinzi impamvu yabyo. Esiteri ngo agira ngo ni ikibazo cy'imyambaro, ngo afata imyambaro yo gukuranwa, yo guhinduranya, ayihereza Hataki. Iyi myambaro Hataki ayishyira Moridekayi. Moridekayi abwira Hataki ngo ikibazo ntabwo ari imyambaro, ntabwo ari imyambaro, mfite amakuru yuko abayuda twaguzwe kugira ngo dupfe, none genda umubwire arebe icyo yabikoraho. Hataki ngo abibwiye Esiteri. Esiteri abwira Hataki ngo subirayo, ugenda ubwire Moridekayi yuko ari itegeko ryatowe riri mu mategeko yacu nshinga, rivuga yuko umuntu usanze umwami adahamagawe baramwica. None nje nubwo ndi umugore w'umwami, maze iminsi 30 umwami atampamagara, ni gute namuhinguka imbere? Ngo ubwo butumwa Hataki abubwira Moridekayi. Moridekayi abwira Hataki ngo subirayo kwa Esiteri, ugenda ubwire ngo icyatumye uba umwamikazi ugatoranywa, wibuke yuko uri impunzi, uri umurefije, uri umukimbizi, kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ariko niwicecekera, nta kizatuma abayuda badatabarwa, bakoroherwa bivuye ku bandi, ariko we n'inzu ya so muzarimbuka. Ngo ubutumwa Hataki abubwira Esiteri. Esiteri abyumvishije, yumva birakomeye. Ngo arangije abwira Hataki ngo subira kuri Moridekayi, ugende umubwire ashakira abayuda, ashakira abayuda. Bafata amasengesho y'iminsi 3. Nanjye n'abaje banjye niko tuzabigenza. Ku munsi wo gusoza amasengesho nzahaguruka nirengagije itegeko, niba ari ugupfa nzagende mfe. Ngo Hataki abibwiye Moridekayi. Moridekayi yumvise ko ari ugusenga, abiha agaciro. Ndafashijwe, abiha agaciro, atanga itangazo.
ababyumva barabyumva. Bibiliya ntivuga byose, birashoboka yuko harimo ababipinze, ariko abandi bafatiraho barasenga. Uko basenga ariko basenga Imana yumva. Munsi wa kabiri barasenga, ku munsi wa gatatu barasenga. Bibiliya avuga ngo ku munsi wo kuyasoza Esiteri ahaguruka yambaye imyenda y'ubwamikazi, yirengagiza itegeko ryatowe. Itegeko rizwi araryirengagiza, arangije agenda ajya ibwami. Ataragera ibwami asanga ayo basenze yamutanzeyo. Ayo basenze yamutanzeyo. Ngeze ku gapuwe kavuga ngo nimureke tudepa amasengesho. Bose urabyumvishije? Nimureke tudepa amasengesho. Amasengesho ntabura, amasengesho ntagaga, amasengesho arabikika, agira umumaro none n'igihe kizaza. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Ndafashijwe icyo nkosora gitoya. Amasengesho ntatanga umubyizi, ariko azana umusaruro. Abona umusaruro, haleluya. Nubwo adatanga umubyizi, ariko azana icyo bita umusaruro. Turi abagabo bo kubihamya. Ugenda yirebera, ababonye umwamikazi aratambutse, ahita amutunga inkoni, avuga ati mwamikazi Esiteri, nicyo usaba ngo ugihabwe. Niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu, urayobora aha, nyobore hariya, ariko mbwire ikiri ku mutima wawe. Esiteri yari umugore udahubuka, yari umugore udahubuka. Hari abagore bahubuka, bakaka igitenge atari igihe cy'ibitenge, bakifuza kurya inyama kandi igihe cy'ubutayu. Mbifuza yuko iyo wifuje inyama ari mu butayu ubona inturumbutse. Ni ibiturumbutse biza, biturumbutse. Uzabaza Abisirayeli ukuntu byabagendekeye. Uzi umukobwa washeje, imyaka yararenze, shaka umugabo uwo ari we wese yaza namwemera. Reka haza inturumbutse, uwo ari we wese ni inturumbutse iraza. So ugomba kubitegura neza, ugasenga neza. Esiteri ntiyahubukaga, abwira umwami ati niba ngutonyeho nkugiriyeho umugisha, mfite ikirori nateguye kandi shaka gusangira nawe. Niba unyemereye nkugiriyeho umugisha, ntuzaze wenyine, uzaze n'inshuti y'umuryango yitwa Hamani. Tubona umwami na Hamani bageze mu nkera kwa Esiteri, bamaze kurya no kunywa. Umwami tena arahaguruka atunga inkoni Esiteri, naravuze sinzivuguruza, nicyo usaba ngo ugihabwe. Niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha, ariko mbwira ikiri ku mutima wawe. Esiteri wa mugore udahubuka abwira umwami ati niba ngutonyeho nkugiriyeho umugisha, tena ndongera ndagutumiye, uzongera ugarukane n'uyu mugabo Hamani, ikiri ku mutima wanjye nzakikubwira. Bibiliya avuga ngo Hamani atahiwe anezerewe, ngo akigeriwe mu rugo atumira inshuti ze. Umugore wa Hamani yitwaga Zereski, arabaganirira, ababwira ukuntu atunze agatunganirwa, ababwira ukuntu afite icyubahiro. Aravuga ngo nta n'undi wundi umwamikazi Esiteri yakundiye kujyana umwami mu nkera ni njyewe. Ubu tuvuyeyo, umva twafashwe neza, n'ejo dufite randevu yo gusubirayo. Ariko nubwo afite randevu ntacyo bimariye. Nkibona ka gahungu kitwa Morodekayi ku irembo hariya, Bibiliya avuga ngo inshuti ze n'umugore we bamugira inama ngo niba ejo uzasubirayo, nibashaka igiti cya metero 50, Bibiliya ivuga mu ikono 50, bagishinge hariya gisongoye. Mu gitondo uvugane n'umwami, agwa ku gahungu gatumwe kuri icyo giti, uza kujya mu kirori unezerewe. Bibiliya avuga ngo iyo nama arayishima. Igiti baragishaka, ariko bagishaka Imana ireba. Imana iguha umugisha. Bashaka basongora, ariko basongora Imana igize ite? Nibashaka bashaka ibiti 800, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Cy'Imana yavuze ibare yakivuze. Niyo baroga kajana, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Igiti bagisongora, Imana ireba. Igiti baragishinga. Ngeze ku gice cya 3 umurongo wa mbere. Iryo joro bagishinze, umwami abura ibitotsi, kandi umwami yarasanzwe asinzira, none abuze iki? Ibitotsi. Bibiliya avuga ngo umwami yibambura ku gisasiro, ahamagara ibikomangoma by'ibwami, havuga ngo nabuze ibitotsi, nimushake ikintu cyatuma sinzira. Baravuga ngo kugira ngo umwami asinzire, abacuranzi bacurange. Basizemo umuziki, ibitotsi byose biragenda. Umwami ati nimubeke, nibyo nari mfite biragiye, nimushake ikintu cyatuma sinzira neza. Baravuga ngo bashaka igitabo cy'amateka, yani magambo cy'ubucura bwenge. Igitabo barakizana,
bakirambura imbere y'umwami. Umusomyi wa mbere agera ku nkuru ivuga ngo hariho umuntu wo mu rubyaro rw'Abayuda witwa Morodekayi wahishe imigambi y'abagizi ba nabi babiri bashatse kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami ati hagarara. Uko wasomaga agatotsi kazaga, ariko ongera ubisome neza. Hariho umuntu wo mu rubyaro rw'Abayuda witwa Morodekayi wahishe imigambi y'abagizi ba nabi babiri bashatse kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami ati hagarara. Uzi ko nibutse ko hari umuntu wamburiye kubwo abantu bari bashatse kunyica. Uwo muntu wandwanyeho hari ishimwe yabonye, hari icyubahiro yabonye, bamushimira ibyo yakoze. Baramubwira ngo ntacyo yahawe. Niba ntacyo yahawe, ninde uri mu rugo? Hari akabazo. Barebye basanga Hamani ahagaze mu mbuga. Hamani ikimuzanye n'iki? Ni ugusaba Morodekayi. Kumbi Hamani ahageze, Imana yahamutanze. Turashimira Imana ihatanga ba Hamani. Niyo mpamvu cyagiye bakuroze ntupfe, bakuroze ufite ijambo ryitwa nza. Niyo mpamvu cyagiye bagutegeye kunda ngo ndizaguhitane, kumbi wayisamye ufite ijambo ryitwa nza. Ndafashijwe bagabo. Babwira umwami ati Hamani ni uhari, nimubwira nyitabe. Hamani yitaba umwami. Ageze imbere y'umwami, umwami amubaza ngo Hama, umuntu umwami akunze kuba mu bihugu byanjye byagenzerezwa ati? Hamani avimuzi byose arabivuga. Havuga ati nta wundi wubahwa ni njyewe. Nibazana imyambaro umwami ajya yambara agiye mu minsi mikuru, bayimwambike. Nibarangiza bafata impeta y'umwami, bayimwambike. Bafata ikamba ry'umwami, barimwambike. Bafata ifarashi nziza iyo umwami ajya agenderaho, bayimwicazeho. Bongera bashaka undi muntu ukomeye muri ibi bihugu. Uwo muntu wa kabiri naboneka atambagize wa muntu wambaye imyenda y'umwami yicaye ku ifarashi, kandi amutambagize mu murwa. Amaze kubivuga yibagirwa gushyiramo icyifuzo cyamuzinduye. Turashimira Imana icanganyikisha ba Hamani. Umwami aramubwira ngo mu bintu uvuze hatabuzemo na kimwe, arefanyaraka bikore wa muhungu witwa Morodekayi. Wa undi mbona ku irembo hariya, ayo ni amasengesho. Nimurwanisha ikintu cyitwa amasengesho. Reba Hamani agiye muri gariderobe y'ibwami, avanamo kositime, ayambika umuntu yasongoreye urumambo. Mureba mwambika impeta ati ngewe Hamani nkwambitse impeta nkubayishije impeta, ayo ni amasengesho. Mureba afata ikamba ry'ubwami arimushyiraho, nimurwanisha amasengesho. Mureba mutambagiza umurwa ari ku ifarashi, avuga ngo rubanda rw'umwami, uko niko bazajya bagenza. Umuntu umwami akunze kuba. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga yuko Hamani mu gutambagiza Morodekayi ni romize bari ugukora, ihererekanya bubasha. Kuko Hamani yapfuye nimugoroba, yamutambagije amasaha mu gitondo, mu gicamunsi bajya kwa Esiteri, nimugoroba Hamani agira ate? Arapfa. Hamani avuye gutambagiza Morodekayi asubira ibwami, ariko Hamani asubira iwe agenda yakozwe n'isoni, agenda yamwaye, asa nabi, isura yijimye, yahindutse sura mbaya. Umugore we n'inshuti ze baramubaza ngo ko wagiye unezerewe ukaba ugarutse umeze icyo byagenze gute? Ati nimusigeho, nahangaye udahangarwa. Byagenze bite? Ati byihorere, ntaragerayo Imana yabo yantanzeyo. Uzi uko mwambitse imyenda y'umwami, ariko umwami ambwiye namutambagije umurwa, mvuga ngo niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kuba. Uwo mwanya umugore we yuzura umwuka wera, arahanura ati mugabo wanjye tega amatwi nguhanurire. Niba Morodekayi ari wo mu rubyaro rw'Abayuda, ukaba utangiriye kumucogorera imbere no kumugwa imbere, uzamugwa imbere. Byanditse muri Bibiliya. Ibaze, haramuhanurira no kumugwa imbere, uzamugwa imbere. Muri uwo mwanya intumwa ziba zirahageze, zize gutwara Hamani ngo ajye mu kirori n'umwami kwa Esiteri. Bageze mu kirori, bamaze kurya, bamaze kunywa, umwami arongera arahaguruka atura inkoni Esiteri. Naravuze sinzivuguruza, nicyo usaba ngo ugihabwe, niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha, ariko mbwire ikiri ku mutima wawe, kuko igihe cyo kuvuga kwa Esiteri cyageze. Bantu munyumvishije, mujye muvuga cyageze we, kuko igihe cyo kuvuga kwa Esiteri cyageze. Esiteri arahaguruka aravuga, hava ngo nyagasani mwami, niba ngutonyeho, niba ngugiriyeho umugisha, kiza agahanga kanjye n'akabene wacu.
Bibiliya avuga ngo umwami yishima mu mutwe, arabaza ngo umwami kaze Esiteri ninde uhangaye kukugira nabi? Uwo mugome Yohaduyi ivuye hehe? Esiteri aravuga ngo umwanzi wacu ntari kure n'uyu mugabo, uyu umaze iminsi mugendana niwe ugiye kundimburana na bene wacu. Bibiliya avuga ngo umwami ava mu nzu y'ibirori ajya mu karima k'ibwami nkuko twajya muri jaride hariya, ngo ariko agenda yishima mu mutwe yibaza ikintu ari buze gukorera nde? Hamani. Esiteri ati ndarikoze. Esiteri yinjira mu cyumba ajya ku gisasiro cyangwa ku buriri araryama. Hamani asigara akanuye amaso aho muri saro, akanuye amaso. Hamani ati ninihirwanaho umwami amaramaje kungirira nabi. Hamani akora ikosa mwa bagabo, arenga muri saramanje, arenga korodoro, avogera icyumba cy'umugabo n'umugore, tuzi ko kizira kikaziririzwa. Umva iryo kosa. Ikosa rya kabiri, apfukama ku buriri bw'umwamikazi. Ikosa rya gatatu, arambura ukuboko atangira gukomanga ibibero by'umugore atakoye. Uko arimo gukomanga ibibero by'umugore w'abandi, umwami abarinjiye. Umwami abarinjiye harabata ariko hama ibintu bavugana nzi ko bakubeshera, none koko nibyo nanjye ndabibonye. Ugeze ubwo jya kumufatiraho ndora, babihinduramo gahunda yo ku ngufu. Ngo akivuga iryo jambo, ibwami haba abagabo murabizi, babagabo babibwami ribaguye mu gutwi bariya bitwa intakumirwa, bahita binjira. Kandi ngo binjira bafite igitambaro, niko Bibiliya ivuga, bafite ikiyemwe igitambaro, bagipfuka Hamani hehe? Mu maso. Batitaye icyubahiro cya Hamani, batitaye ko bajya bamupfukamira cyagiye, bamupfuka igitambaro. Ayo ni amasengesho. Nimurwanisha amasengesho bayumbe, bacungaji bakanisa, nimurwanisha amasengesho. Ngeze ku ijambo riryoshye, niyo narivuga nkarambika mikrofoni hasi nkatayijara aho ntuye. Nukuri ko Imana dice. Haleluya. Baci mupfuka igitambaro, haza umuhungu witwa Haribona. Nimukomere hari Imana ibona. Papa haza witwa Haribona, garafure haza witwa Haribona, haza witwa Haribona. Nimukomere, mu ijuru hari Imana ibona. Uko byagenda kose hari Imana ibona. Muri izo ntambara ukurwana hari Imana ibona. Ndafashijwe. Ababyeyi bita neza we. Haribona. Uzi ko iri zina ari irinyarwanda. Ni izina ry'irinyarwanda ryitwa Haribona. Njyayo undi namwita Haribona, njyayo wa gatandatu ndamwita Haribona tu. Haleluya. Haza witwa Haribona, ndamwita Haribona kandi araza vuba. Ngo Haribona ciza azana amakuru ku mwami, aravuga ngo ndetse kwa Hamani hari igiti nahabonye cyo kumanikaho Morodekayi, umenye ko yakurwanyeho, niyo mpamvu ako gatima kagitera. Abo kagitera haleluya ni mumufate. Wa mugabo bapfukamira, umuhungu wa mbere afata, undafata. Hari ukuntu hagufata ipana higahinduka ikabutura, mwe ntabyo muzi, ngiye kanikomereze n'igendere. Ibyubahiro waruye Hamani baramutambikana, amaguru adakora hasi. Umwami abaha briefing, abaha amabwiriza, avuga ati icyo giti Haribona avuze aba ari cyo mumanikaho. Ayo ni amasengesho. Cyari gisongoye, ntago bamubambye nka Yesu. Abaheruka brushete murabyumva. Umugore we wamuhanuriye bwa buhanuzi bamukurikizaho, abana be yabyaye babakurikizaho. Hamani avukana n'abantu 50 bose mateka kuri cya giti. Mwarwanisha amasengesho, kwiri kubwira abantu ngo barakwanga ngo ibiki ngo nzabigirane ngo mana we ngo urugo ngo rase. Iyo bifashe ukabibwira uyu abibwira uri akabibwira uri ati nubwo mubona mwibaza ariko yarajegeye iwe mu rugo bimeze biki. Ushatse warwanisha amasengesho. Ndabona utabyumva ariko ndagucira umugani. Ubwira hehe akabwira hoho akabwira aho hose. Kuya tombe Mungu shori nimurwanisha amasengesho. Iyo urwanisha amasengesho birakunda.
ni ukuri kw'Imana birakunda, birakunda. Hamani avuka n'abantu 50, usoma Bibiliya uzabibona kuri cya giti. Umva ijambo ryanteye ubwoba. Hari abagabo barwanyaga Abayuda, Bibiliya ko abagabo 500 bose barabafata kuri cya giti. Ayo ni amasengesho. Ijambo ryanyishe ni irihe? Ijambo ryavuze ngo nuko abandi Bayuda baraterana birwa nabo. Bibiliya ikavuga ngo nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinya. Ngeze ku gapoe kavuga ngo iyo usenga abadayimoni baragutinya, ariko iyo udasenga abadayimoni barakuvogera. Urwanisha amasengesho. Bibiliya ikavuga ngo kugeza ku rwego aho kantu kumve neza, kugeza ku rwego abanzi b'Abayuda bihinduye Abayuda. Ndafashijwe. Kugeza ku rwego abanzi b'Abayuda bihinduye Abayuda. Ibaze iryo jambo ryumve neza. Haduyi umwanzi yihindura Umuyuda. Bibiliya ikavuga ngo nta muntu wabasha kubabuza kuko Morodekayi yabateye ubwoba. Iyo usenga abadayimoni bagira ubwoba bagatatana, bihindura Abayuda, bihindura Abayuda. Dufite abantu batajya basenga, bibera mu byabo higiyo ngiyo, ariko bya dayimoni iyo bibakubise bya mwajina bikabasekura. Yaba mushumba nimuturwaneho. Mu minsi myiza nitumenya aho baherereye, ariko ibyago iyo bibagezeho baza kutuvunisha amasengesho. Akakantu cyamuka kumva ibyago iyo byabagezeho bituma baza gushaka Imana, ariko mu gihe cy'umunezero ntibasenga. Ngeze ku gapoe kavuga ngo twebwe bamaze gusobanukirwa neza ko amasengesho agira umumaro, tuyadepe. Agira umumaro none n'igihe kizaza. Mbabaza ikibazo, iyo Abayuda badasenga kari kabaye, ariko bashoye ivi hari icyavuyemo. Bashoye ivi hari icyavuyemo. Bantu munyumvishije, mureke dusenge. Amasengesho arakora. Amasengesho yubaka urugo rwawe rujye gusenyuka kandi ukubakika. Amasengesho ajya ahindura ibintu byananiranye. Amasengesho ajya tugaruriza ibyacu twagiye tunyagwa. Amasengesho yatugiriye neza, abasenze bikavamo. Haleluya. Amasengesho yatugiriye neza, twebwe mureke tuyasenge. Amasengesho arakora. Twagiye twumva abantu batubwira amagambo asharira atari meza, ngo ntacyo tuzageraho, ngo ntituzikamira n'ayimbwa. Turashimira Imana yuko twuzuye umwuka wera, tukarenzaho n'ay'inzungu hepfo aha ngaha. Haleluya. Byavuye hehe? Ni ugushora amavi tugasenga. Amasengesho yangiza umugabo. Yangiza umugabo, ndabibona. Niyo yangiza umugabo njyewe ndabyemera kubera impamvu yangiza umugabo. Amasengesho yamuhaye abana. Mu myaka ingahe byaranze, ariko ninjiye mu cyumba cy'amasengesho irambwira ngo nkuhaye abahungu n'abakobwa. None ngeze abahungu 4 n'umukobwa 1. Umva ko igiye kumana hari ibona. Haleluya. Mwebwe nimurwanisha ikintu bita amasengesho yagiye adutambutsa ahantu hakaze, hakadutambutsa ahantu hakaze, ikatubwira ngo bana banje cyangwa mwana wanje, imbere yawe hari ibibazo bikomeye, ariko fata amasengesho yitatu usenge. Nayasenga nkabona ndahatambutse. Uwite ndagushimiye, warakoze ushimwe. Ayo ni amasengesho. Ni nayo ntuje Kigali, aho mvuka ni kure, higiye iburengerazuba, aho twazunguzaga igishirira, none ubu ngubu n'ugukanda interrupteur. Ayo ni amasengesho. Ntabwo iyo nzivuye ku mushahara, oya, ntabwo ari amashuri menshi, ni ukubera iriya. Haleluya. Twebwe tudepa amasengesho. Birakunda we. Uzi ko bikunda? Birakunda. Iyo dusenze birakunda. Yageze kumara imyaka 7 nta n'ikiraka cy'isaha n'imwe. Imyaka 7.
imyaka 7 irashira nta n'ikiraka cy'isaha n'imwe kandi nuzuye narinjije mfite umugore n'abana tuba no mu buzima bwo gukodesha. Ndashakisha akazi biranga, ndi umukwiziniye, niyo domene yanjye, hose biranga. Muri Eterisenke barakanyima, muri Keke barakanyima, aho ntagiye ni muri Garisenke biranga, mu Kiyede biranga. Iwacu habaye ba enjeniyeri bakomeye bakanyizeza akazi ejo najya ati ntako ejo uzagaruke. Imyaka 7 irashira nako mu rugo ndakabura, ariko napfukama kambwira ngo mwana wanjye hari icyo nzakora. Ibibazo biravuka. Twabaga muri korali, hari batsinda tugira korali yitwa Batoranijwe. Korali yacu yari korali y'abantu bajegeye, babakene bajegeye bumagatanye. Uhereye kuri perezida wa korali yarajegeye. Korali yiziyemo abantu bavuye za Byumba baje guhinga no kwa Gatera hafanga mu gishanga. Abakobwa baradukurana baradusazana, tubura abasore baza kuturambagiriza abakobwa. Umubyeyi yabyara tukabura n'ikiyo cy'isuka cyo kumuhemba. Twari twarajegeye. Umusanzu wari 50 wa korali turayabura. Tugiye gupfa. Nzana igitekerezo muri korali, ndabwira ngo nubwo dusanzwe dusenga dufata atatu dusenge twumve icyo Imana ivugana natwe. Ndababwira ngo bya byifuzo byanyu by'akajagari bidasobanutse ibyo ni mu byigizeyo. Mfite icyifuzo kimwe gikubiyemo ibyanyu byose. Haleluya. Arambwira ati ni nkibabwire. Ndabwira ati tujye gufata igihe dusenge. Mu masengesho y'itatu nta mukiti tuzatumira, dutumiye Imana. Muri amasengesho icyifuzo tuzasenga tuzasenga tuvuga ngo Mana, korali yacu abatoranijwe nuru tuzapfa, nuru tuzapfa. Ndabwira ngo uri senga kumva arambiwe aryame, kandi nawe uzasenga ataha nukurara amahanga itatu ishiri. Munsi wa mbere turasenze, ninjye wayoboraga amasengesho. Ku munsi wa kabiri turasenze, ku munsi wa gatatu Imana iraza. Dushobora gusenga aya masengesho dukoze y'umugoroba, Imana ishaka gutabara umuntu umwe cyangwa babiri, ntabwo itsubiza icyarimwe. Hano se abazaguka ni bangahe? Ifata umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Ngiye kubona mbona hari umudamu uje uvuye i Gasavi. Mbaza perezida wa Rwanda batese hari umushyitsi watumiye, mubaza gahoro. Wa mudamu kumbi ari muri network akaziri hejuru. Aravuga ngo wivuga ngo hari umuntu wantumiye, ni Imana inzanya ahangaha. Kandi numye ku bantu babiri. Abaraje akoze kuri perezida wa korali. Imana yavuze ngo iguha imodoka iguhe na kadasiteri. Bakoma amashyi. Umuhanuzi abankoza ati Imana yavuze ngo iguhe akazi keza gasobanutse. Abanoshana baranoshana. Tinakubiye dera kabuze. Nakubu security byaranze. Nabya ibintu byo guteka buzahabirisha. Nge ndi umukwizi no mu rwego hejuru. Yabuzahabirisha azabikora hehe. Mureke mbabwire banyamasengesho. Muhumure hari Imana ibona. Kandi byaca Imana izaho biherereye. Kandi babipinga abyumva. Arangije ahita asohoka. Baramwinginga atese twebwe waturebeye. Ati hoya yantumye kuri babiri. Arigendera. Amasengesho tuyasoza kwa gatanu. Hari umuntu wamaye 500. Simwibuka ariko Imana izamunyibukire. Ayo 500 kera yarahahaga ubugari bwagwaga 50. Yarahahaga. Ndagiye turahashye. Kwa gatandatu dukoze repetition. Ku cyumweru ni mugoroba. Imana iraza. Hari umukobwa ubu n'umudamu asengera i Gasave, ariko igihe asengeraga iwacu hariya yarimbaga muri korali ya mbere yakwaga muri Orenfort. Azi wanje na telefone. Arambwira ati hari umuntu gushaka kuri telefone, mwitabe muvugane. Ndamwitaba. Arambwira ati nitwa Jeannette Mama Sandara, secrétaire général Orenfort hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo ndagushaka kuri SOS Radio Rwanda. Haleluya. Haleluya. Ngo amaguru yanjye yarajegeye, dore iki sirimba. Narabyinye nubwo amaguru yajegeye. Ndabyina tu. Baba we. Mfite igikweto
cya butini nakozemo ingozi, nta siraje nabonaga nacyogeshaga amazi. Njya kwa perezida kwenda bati ibintu Imana yavuze irabishohoje. Orenfort uriyo yitwa Arabiye barampamagaye. Uzi ko bampamagaye sha masiraje mpanagura, kuko nakimenyeje amazi nahanagura ahubwo kikandura, kuko nakimenyeje iki amazi. Ndo ndamanuka no kuri Tegesirwa, twabaga hano Gacuriro, ndakase kuri rompowe mu mujyi kuri Sainte Famille no kuri rompowe, sanga inote y'ibihumbi 2 iryamye mu muhanda. Umuhanda n'uw'abanyarwanda n'abanyamahanga, kuki batayatoraguye? Aho nakweme inyigisho ivuga ngo hari ibintu Imana irangaza tukabaho. Ku bantu bazi Orenfort bagikorera mu mujyi hariya, yagiraga amarembo 2. Hariya mu ryari bakuri station Total, n'indi yebo ryari baga kuri Ecole Belge. Ninjiye kwigisha amatangazo, hari umuntu hasanze mu bwirunje kumunje kureba, aramuhamagara. Mubonye mbona sinamuzi, mbona sini wo mwitorera iwacu, ariko nabi Imana ikabakoresha no kuri kw'Imana. Haleluya! Harangije arambwira ngo we kunyibazaho, ndakuzi, nakubonye ku Kagugu mu bukwe bwa mukuru wa Odeta, numva ndagukunze. Ndangije mbaza Odeta, baza uriya mugabo ko namukunze, amakuru ye uriya n'umukozi w'Imana mu rusengero, niyo simurari n'utera amakorasi mu rusengero, ariko yarajegeye inzara igiye kumwica. Iryo jambo aryumvishije yumva gambiriye kunshakira akazi. Ati none nagushakiye akazi hano muri Orenfort, uremera kugakora? Uremera nta kubaza ngo bazamuhemba ngahe, bitayari mba ndinjiye. Abona najegeye, abona inzara imereye nabi, arangije avuga ati reka maze ngushakira agacyayi. Ku bantu mwakorera leta cyangwa mukorera leta, ibi bigo bikaze bigira amasukari za Nido za Nescafe ibintu nk'ibyo ngibyo, ahita ategura bife. Abatabyumva ahita ategura ameza, maze gutegura ameza azana ibintu byose ashyira aho ngaho, agiye kumpemukira. Azana udukombe tumeze nk'inkoroboyi. Mwabakiremwe munyumvishije, utwo dukombe mujye mudutunga, mujye muduha abakire bene wanyu bagihaze, ariko mushyiraho n'icya rubanda rugufiya, ku buryo uriya mubyeyi nagusuza mukubite plastique nk'ebyiri cyangwa 3 azagusabira umugisha uzoma no kubuzukuru no kubuzukuruza. Urabyumva neza? Ntacyo nanywesheje, nariyeranjije teremusi igira igifuniko, nicyo niyeranjije. Ntundenganye nta nyanda kukayibabasha. Ku isaha bita saa 4 hari umunyamakuru twajyaga witwa Eddy Kenzire, ubu yagiye hanze, ya munyamakuru w'icyongereza, aranyitegereza ati kadogo uza abana afite, jya kungurira gozeti, yamaye 5 njya kugura gozeti, nuko wagutuma isambusa batabyumva. Gozeti yameshagwaga 2 ari kuri Atene, ngorya gozeti 2 sago 3,800 nyamuhaye. Abonye cya gikweto ati kado yijyanire. Abaheruka mu ishuri ubwo ngeza ngahera 5,800. Nagiye muri kontineri, nabonye ahantu babika imvaho zabuze isoko, ndagenda ndabyina ikorasi zo mu rusengero nzimariramo, zimbana nyiyakiyamo nizo mu misozi hiryo ngiyo, byose ndundamo. Sinamenye igihe pause yatangiriye n'igihe yarangiriye. Ndanyanyomba ngira mu kazi ntawe umbonye. Mu gutaha bategeshaga 100 kuva kuri Tom Muhima Kagugu. Wateguzi ko hano nta kirimo, uravuduka. Nza ku Kinamba habaga isoko, ndangije ndahaha, shyira mu mufuka ndikorera, ndanasagura. Moto yari 200 kuva ku Kinamba za Kagugu, hari agacinjo kari habaga igishanga, ndakubita ara kwa Rugamba habaga igishanga murahaza, ngeri wanje n'umufuka wanje. Madame arambaza ngo ahantu wakoze baguhembye, ndavuga ati Imana nakoreye yampaye prime. Hari Imana itanga prime, abatabyumva ishimwe agahimbaza musi. Haleluya! Ibyo bigo twabiriye ibyumweru 3 bigishira, haribona bayabibonye ko byashize. Hari umunyamakuru haba n'ubara hari yitwa Silvanus Karimera mwishami ry'Iswahili, aranyitegeza ati kado ko tagiye muri pause, nabwo ati ntacyo njyanayo, tereka ndebe mu ikofi, asangamo 5. Kadogo se muri Kigali hano zibaruri 5, ndabwo ati ndahazi yana. Uze ko mu nsetsi yo mugura inyanya z'ibimene hano haruguru muri kagasoko, bizo ko munzana aho ziherereye mahayubewe. Kontineri mbyinira Imana, kuri gato Imana ikoze ujye ushimira Imana. Imana igihe nifasha muri ubwo buryo, igihe kiragira cyo guhembwa kiragera, baramaza ati kado nihe wafunguje konti,
abakozi ba Orinfor bahembaga muri Ecobank niho imishahara yanyuraga. Ndabwira ati hafunguzo haze ni mu mpeza amafunguzo, ni mu mutwange nzaba mfunguzo. Barayampaye niwo mushahara wa mbere nari impembwe naba nari imenyereye 11,500. Ariko mana we, haleluya, aya barayampaye. Nta moto nateze, nta modoka, kamageshi ndavuduka no ku Kinamba habaga isoko hahandi, niryo soko narinzi. Namwe harayo mutazi, nubwo mutuye mu isiti muvuka aha, harayo mutazi. Hari aho ujya guhana ukatuze, ugenda umanushira mu kagari ugahura na fagitire hariya, mama ntabyo gukatuza bene njya muvuga mugatuza ati nyongeza, nta nyongeza zibayo hariya. Aya ku Kinamba nahageze ndabyibuka, naguze umuceri hariya kwa Gakire, umuceri bitaga Vietnam, ubu ntabwo kibaho, ni nkuko bavuga mu Tanzania cyangwa Amasomati. Aya waguraga 6,200 ndawugura. Ngura kawunga bitaga Gashumba, nibwo Uganda rwari rukigera hariya ku Kinamba rwa mbere. Gashumba nibwo Uganda rwa mbere rwa kawunga rwageze mu Rwanda. Iyi kawunga yagwaga 4,000 veni kombye, mbandayiguze. Ndavuga ati umudayimoni w'inzara ndamusezegeza kabisa. Ndangije ngura amavuta bitaga Usa Akadebe, ntabwo yageze muri 2 hagati y'8 na 2 hafi aho ngaho. Ndangije ndahaha, ngiye nikundira ubugari, nshyiramo n'ubugari, nshyiramo ibintu byose n'ibirayi n'ibishimba, ariko nshyiramo n'igitenge bita Java. Igitenge bita Java. Buriya wa mugabo we niyo wakora amasitoka ameza ati, ariko utasema igitenge nta mapeto ubona. Ariko usema igitenge yo bakwimye yose, uwo mugoroba urayambara. Papa Keve, papa byiki byose yose arayaguho umugoroba. Itangazo nayitanze mama, naritanze no kuri kw'Imana. Ayiwe mana we, ndanasagura. Nibuka ko namugure n'agakwete bitaga Chipusi, kaguraga 200, ndasagura. Saa 11 zuzuye n'iminota nangeze mu marembo yitegeserwa. Abo twaririmbanaga, abo twasenganaga iwacu benshi bakwaga mu yitegeserwa. Bankubise amaso n'igare ndimo gusunika umunyonzi afite amahembe, barambaza ati none se ninde uguhaye kiraka? Ndavuga ati kiraka, ati ibi byose ni ibyanjye. Ati reka, ati natwe ntabwo duhembwa agura ibyo byose, wowe ndavuga ati no mwikofarimo kandi iki kiginga cy'igikweto ejo sinzakigarura. Haleluya, Imana impera umugisha muri Orinfor. Nkubita imyaka igera mu 9 nkora muri Orinfor, atari amashuri, nta depoje, ntagiye muri interview, atari bene wacu, gahunda ari ugushora amavi. Amasengesho twasenze ya korari yadukubitiye dayimoni w'umwaka aragenda yazezengera. Wa undi wari president, za modoka Imana yamuhaye zirenze 2, urabyumva neza, yamuhaye zirenze 2, inzu zirenze 5 za kadasiteri yazifite, yemwe afite n'ubuyobozi muri ADPR ahangaha. Haleluya, dirija wacu yarajegeye mu bayoboye Remigo nka 5 nawe arimo. Iyo si Imana ibikoze, iyo tutirwanaho ndashoje, iyo tutirwanaho twari gupfa cyenyeje. Ibyo bene wanyu bananiwe, ibyo umugabo wawe yananiwe, ibyo umudamu wawe yananiwe, ibyo abana bananiwe, ibyo amafaranga yananiwe, tubizanira Imana. Hari Imana ibona uko byagenda kose, hari Imana ibona. Iyo Mana ibona igizinga amateka, kazingura amateka mashyashya. Niho Dawidi yavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abantu nibambona nibakibona bagire bate bamwari. Hari ibintu Imana ikora abadayimoni bagashwiragira, bagasinzirira ijambo ryiza Imana iduhaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga. Icyo tugiye gusengera ni iki? Ninginga Imana senga, nyibaza ngo niki ndavuga. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugabanye ibiryo mwongera amasengesho. Mugabanye ibiryo mwongera amasengesho, dore ko bamwe muri mwebwe nta nibyo mufite. Ngo ni mubigabanye mwongera icyo bita amasengesho, kuko ngo imbere ahangaha haraca umuntu wasenze. Ngo utasenze ngo icyongereza cyagukamana, utasenze igifaransa cyagukamana, utasenze ntacyo wageraho. Ni mugabanye ibiryo, bajene mu nyumve, bamama babyeyi, tugabanye ibiryo twongera amasengesho, kuko ntabora ntagaga agira umumaro none n'igihe kizaza. Nubwo ngo adatanga umubyizi, ngo ariko azana umusaruro. Usengera. Umuntu wamenye gusengera Imana ni umuntu umvishe ko amasengesho agira umumaro.
mu gihe cya none igihe kizaza, ariko yakwikontorora agasanga yaragize esheki mu gusenga, yaragize amanota mabi mu gusenga. Ufite amanota meza yicare, ariko wagize amanota mabi ahubwo twinginga Imana, Imana igumisha ubyemeye. Ufite amanota meza yicare. Tugiye kwakira Shumba, tambuka aza dusengera Imana, twingingira Imana, tubwire Imana ngo Mana, aho twagize amanota mabi, hari n'amasengesho Imana agiye dutegeka gusenga ntituyasenge. Wagize sheke agiye kudusengera, namara gusenga muranyemerera nze gusengera ibyifuzo n'abarwayi. Karibu.